gentlemen, this is a remix song by Gabrielle Studio.
Ladies and gentlemen, this is a remix song by Gabrielle Studio. Gimana? Lanjut. Asik. Iya. Oke baik, kita mengerade. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya ulang kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya Pak. Oke. Iya. Asik. Gimana? Lanjut. Angkat tangan semuanya ya. Oke. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Nah kita jumpa.
This is remix song by Gabrielle Studio. Gabrielle Studio.
hatiku sedang rindu, siapa ku menemani. Dalam hati bertanya selalu, bintanglah air mataku. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Kalau hatiku sedang rindu, siapa ku menemani. Dalam hati bertanya selalu, bintanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, siapa ku menemani. Dalam hati bertanya selalu, bintanglah air mataku. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Lihatlah mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau biarkan aku seorang. Kau pergi tiada pesan, tak darimu ku nantikan. Mana janjimu kau ucapkan, meranalah aku seorang. Oh hatiku sedang rindu, siapa ku menemani. Dalam hati bertanya selalu, berlindunglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Kalau hatiku sedang rindu, siapa ku menemani. Dalam hati bertanya selalu, bintanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu,
Thank you.